Hello guys, nong no lamso an channel tinan video video mana blog mobile ane online order kemani shop pajak nong no punugan mobile Vivo V23 5G tamni kai ang katal mobile na kha tamni kan mobile angse khamniya video quality anse hamya rohne ano tola comment khachewa darani ni video quality kicha angsa hamya rohne kam bagai ang bawan suka hangka bagai ang nog roga arrange kya ama 10000 babu 10000 ang nirang 10000 woi 30000 kali kya bagai ang nah ka mobile Vivo V23 ang online order khajak sopai kya an tini call kya na phai hne hangke nong ang tab nahar nai nong na unboxing khaimani phunugana norakani channel no naichundi no taba ang punugun an mobile online ang order kemani ang tam ke nogos thanglia no bazar ni sapchakana unboxing ke nong no punuktine an mobile ingkha iko Vivo V23 aba mobile bagi pora ultang to kaba Vivo V23 nong nang punugun naitung iko na hare nong no Vivo V23 ang purchase ke ang pai kya ba tabuk unboxing ke punai naitung di ye rie caga di bawah dia tu punun lah darah ni busala ba busum bar karang sum tonggo iko finally phone iko phone ulo na yana tom se kama na gina aka video ada nai ha ha iko case cover lagi charger mazar sintura pajamaras headphone charger headphone dongko data cable apa charger ni phone ni 3.mm jack headphone ni grace type C headphone bagai rekha tabo mobile nai lanya yang ni kana tasya mobile je mobile nare mobile mola nang se inala mola nang je haba yakse mobile on khani gina iko Vivo V23 Vivo V23 ko Vivo 5G 23 ta mobile kai Vivo 23 Tuma onengnya to sa iko mobile ombai yang tabuk dili block khajinai ani mobile bo Vivo no Vivo Y55L 5 bosor ang tikya mobile tabung ka omo bang block khajinai tabuk kai tasya video quality ro khamon haima tongan khawa 30000 budget do mobile ha ka bo norok panye ka to paimano online no naji ka mobile ka 8GB RAM 128GB storage na ka to shijiro to sa kesana kibre kobo engke tini bagai amsungna unboxing khabe kya engkai ani channel lo subscribe kai ko subscribe like kai share kha jamsana tini bagai bye bye